अस्सलाम वालेकुम अमी डॉक्टर मोहम्मद आतिफ आहारेंगे दारिफुल राउदा आतिफ का मारुग मसला का दिवेहि राज्य के राइसुल जमहूरिया इब्राहिम सोलिहों ए मसला शकवा कुरमुं एकमा बेहगतुं एबस तहुगी के मियदा हमें नबी दिवेहि राज्य राउदा अमी मारवी अमिल्य दंजिगन स्काफे बेनु कोगन कम बुन्नारु स्काफु वगन्नगा एगे लिगेचरूला नत्ता एना हुरी होटलुगे सोफा मच्चन एल्लादि दिवे पुलिस अफसर मिहारुगे एसीपी मोहम्मद रियाज के मसला होम मिनिस्ट्री हुशलमुं एमसला का मिहारुगे होम मिनिस्टर इब्राहिम मिहारुगे होम मिनिस्टर इमरान एमसला का जवाब देकनु करनु एने देतेरे के एलुनु फियबळन्ने दिवे राज्य के राइसुल जमहूरिया सोलिहों एमसला हुशलमुं वी एबस कमेन्ने दिवे राज्य का इब्राहिम सोली फद्दे मारु कमिशनर राउदा का मारुगे तहकीक को राउदा का मारुगे हकीकन होदा दिनमट्टका कोरबेन हुनी मसकते कोद्दिन मंगदि एमारु कमिशनर एमसल हेकितका गरीना ए खुशलमु वी एबस कमेन्ने राउदा के मारु मियदवनी मरादाफ अनियावेरी गोतका रहम कुड गोतका राजशाही इस्लामी बैंक हॉस्टल के कोठी तेरे का मरादाफ आहारंगे दरफु राउदा के हशिगडु बला एगे फोरेंसिक फोरतन हुरिस एमसल मियदवनी मारु कमिशन को तिबि मारु कमिशन के मीहु ओळवाला दिवे रईतुन बस ओळवाला आहारंगे आइला एतन अनिया दीपा राउदागे मारुगे राउदा मारवी अमिल्य दंजिगन कम बुनायरुगा राउदागे कारुगे हिफाफ हुरी तंतंग कारुगे हिफा मरादा फुरी अनियागे निशांता नुवता राउदा मारवी स्काफे मडमड स्काफे बेनु कोगन फोतिकोले बेनु कोगन दंजिगन नेबुनारु कारुगे अराफ निशांता की एवरु नेंगेने तो मि दिवे राज्यगे तिबि आहारन कहले एव्वस मम्मे को नुवता वप्पे का नेंगेने तो एमीहेगे दरीगे कारुगे हुरी अनियागे निशांता की कारुगे हिफा मरादमु नुवता कारुगे हिफा मरादं कारुगा मरादं हिफा हिफमुगे सबुं करं अराफुरी अनियागे निशांता दद्दोलिगे गोम्बुरुन जेहिम दद्दोलिगे वाफरादु अराफुरी निशांतं ए निशांता लොලෆෙනි අදි පෝස්ට්මෝටම් ෆොටෝ තකුන් එමිනිශාන්ත ෆෙන්නම් හුරිරුගා අදි අනියාග වාහක ෆුලුහුන්ගේ තහුගේගු එම්මෙ ප්‍රථම හින්ගේ පොලිස් ඉන්ක්වෙස්ට් ඔෆිසර් හේ පොලිස් ඉන්ක්වෙස්ට් දී ඉන්ක්වෙස්ට් ඔෆිසර් ඒ පොලිස් රිපෝට් උක ලියපෙන් එරුගා එමසල කීපෙකන්තෝ සාබිතුන කුරවෙන් වී එමසලග රවදාවනි අමිල්ල මරුවෙපකම රවදාවනි අමිල්ල මරුවෙපකම මිහා සාෆක ෆෙන්නම් වයින් කේහෙ කිහින වෙගෙන්තෝ මරු කොමිෂන මි ඔලවාලන් ජෙහුනි දිවෙහි රාජ්‍යගේ හමබුද්ධිගේ ಹುರಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಮಮ್ಮೆಕು ನುವತ ಬಪ್ಪೇಕ ನುವತ ಏನಾಗೆ ದಾರಿಫುಳು ಕುಡೇರುನ್ ಸುನಂ ದುನಿಯಂ ಆನ್ ಸುನಂ ಲೊಲುಂ ದೆಕುನು ಏನ ಬದಾ ಬಡುಕರಿ ಮಮ್ಮೆಕ ಬಪ್ಪೇಕ ನೇಂಗೆನೆತೋ ಏನಾಗೆ ದಾರಿಫುಳುಗ ಕಾರುಗ ಹುರಿ ಉಫನ್ ಲಫೆನ್ನೂಂ ಕಂ ಏಯಿ ಕಾರುಗ ಅನಿಯಾ ಕೊಫ ಹುರಿ ನಿಶಾಂತಕ್ಕ ನೇಂಗೆನೆತೋ ಹುಸ್ನು ಸೂದು ಅನ್ನುವತ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ರೈಸುಲ್ ಜಮಹೂರಿಯಾ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸೋಲಿ ಅನ್ನುವತ මේ මජ්ලිහුගේ රයිස් නසීදෝ නෑගෙනතෝ එබේ ෆුලාගේ දරිෆුලුගේ දද්දොලිගා බයකො මිහුන් ජෙහිම නෝෆාගා තේමනොත් අනියාවී මේ නිශාන්තගා කි නුවත කරුගා මේ හිපි මේ හුරි නිශාන්තගා කි එයි උෆන්ලන් නෝකන් නෑගෙනතෝ මියන් එබස් මේ බේෆුලකන් දිවෙහි රාජ්‍යගා හුරි කොම්මෙ මම්මේක බප්පේකන් අදි ලෝබෝ කොෂිපව වා මාමේක කාවේක විසින්ගේනේ ඒනාගේ දරිෆුලුගා මෝනුගා නෝත ෆෙන්නි හිසාබුගා උෆන්ලපෙන් හුරියාමු මේ අනියාගේ නිශාන්ත මියදවනි උෆන්ලප කමන් හදාව पोस्टमार्टम फाडेगे पोस्टमार्टम रिपोर्ट फुलहुन पोस्टमार्टम डॉक्टर लियुनीमा तैयार कुरीमा ए पोस्टमार्टम रिपोर्ट गमच्चं रावदाग मारुग मसल निम्मादि अमिल्य मारुगन कमन हुस्नु सुदो नेंगेने तो मारु कमिशन को तिबि देंगे हें इन्वेस्टिगेटर नेंगे तो एवरु रावदाग आइडेंटिटी कार्ड रावदाग मे पासपोर्ट ए एकमुगे हेक्के गानोनि हेक्कक नोनी तो वीमा हम खंडेरिकं मारु कमिशन मियोती रावदाग मारु ओलुवादाफकं अबेंगे देन हुस मारु कमिशन मसल हुशालीमा हुस्नु सुद गंगाने विदालुवी रावदा मारुगे इंजार फनवी केरफा अंगने की केरफा बसीमा का एमस तहुगी कुरान में एदुव एहेम मुनफा मियदु किहतो मिकंत मिनिगे men दिए रावदा हितावेगं तिउले उनु कम पुना मीहे की काकुतो ए मिहा मे राइस नसीदु गे बडु बेबे केरफा अब्दुल गनेगे केरफा शाही गनी देन मिमसल बेलेंजे हेने मिमसल नुबेले कीबेगंत रावदा अमिल्ले मारुई कम दंजोनु कम निम्में जोनी कोम फोरेंसिक गारीना गमचत्तो रावदा के पोस्टमार्टम में हदाफा वा कम बुनारुगा आदि रावदा मार्गमस निम्मादि पोस्टमार्टम घुरी वाहतक कम बुनारुगा एगें ओदि कोम फोरेंसिक हेक्के गारीनातो पेन्नं लियैफा पोस्टमार्टम साखैचकम वन्यमु पोस्टमार्टम तीन डॉक्टरुंगे एक्सपीरियंस लिपतिबि तीन डॉक्टरुंगे पेनलकुं हेडिकम मोहम्मद रियाज बुनारुगा आदि रिपोर्टुगा सोयकोफा वारुगा ए डॉक्टर नकी कुडा मियद एलकेजी निमादाफ मे मेडिकल कॉलेज का जॉइन वेफतिबि प्रोफेसरुन तो नुवत एचओडी तो नुवत तनेदर नेंगे बोहमल जे गमारुन तो नुवत लोलन नफन मिहुन तो मियद मिय सुवाल कुरबे सुवाले
den ihaka duhaku rawdaga maruga masadaga me news veriyaku miharuga prosecutor general medenne Muhammad Riyaz Rawdaga maruga hagigat tanattala wegen koffari masakkatta ka abekatun suwal kurevima kurima news veriya suwal kurima me burani samiyam miharu prosecutor general samiyam burani Muhammad Riyaz ga masale nete Muhammad Riyaz mihega dariya ko marwi kama bune danjihunu kama buna skafen hifagen huswata enukume hifagen gos ena ori hotel ga sofa matchen ellalim enuweta masale kan Raudha danjehen beenukuri echek kama wenyamu evaruga senior officer ko aadage me private nun ekiye fudhunna bedde constable nun ekiye giyawa for experience uri bodati marta tahqiq kura kama tajriba hori kama buna officer ko e hifagen ei Raudha ge crime scene ge evidence kama barade me hangin case ge me evidence kama bar ena danjehunu kam danjehen beenukuri echek kama wanama Muhammad Riyaz damwaru e detective fudhun department waganna gang os ena hussata mode ena hori hotel ge sofa macchen ellada fonnanto Raudha ge DNA contaminate numeto ega nuhunnane to DNA evidence danjege maruwima kaluhan eligen da bodaga kaluhan kanande etantanu leas moli scarf gon onnane leen tattelifa ega onnane hanta kanango suri hanta min evveseche test kura kanuje en to echen hurinama ega nete den Muhammad Riyaz waganne giye sehem weken ehme me DNA ga masalaga miyadu me prosecutor jelaku wahadak aruga Muhammad Riyaz abehgoton eggotaka wahadak ei masale no kama bunaruga divehi rajyega miyadu go hori court supreme court farangos criminal court hamedan dekan me DNA ga bolnu kon emasala beru kolli me nuwane masale kan alugonu ga dari fuluga maruga masalaga Muhammad Riyaz kaaf wagannaga ellada husata mode hori hotel macchen hori hotel ga sofa macchen ellali kama wanyamun emasale kanwe miyadu kehe court fonime masala balanu kan masala ga macchen DNA ga macchen masala nimma beru kolli me masala ka vegenuwane duniyage Fiqh Academy ge website Fiqh Academy ge website Islamic Fiqh Academy ge website ga Saudi Arabia ga ege office unnani e website ge yoti bunefa DNA behgatun Islamic scientist unge rawu Fiqh Academy ge me danna be kalun ge rawu yoti ega bayan kuffa ida Saudi Arabia ga hinga dia masuru criminal ke hemi darifulu gas mi bunani anhen darifulu gas mi bunani first class aharwe furi bappa timanna ge izzatun nafsan arafiye timanna bappe bali mendejje de me masya tahoge koram feri tahoge koram bara namas banuge darige me amniotic fluid naga gen DNA test kuram ber nuwati ve darifulu wihande ka madukuri etanu ga fuluhu Saudi ge fuluhu darifulu wihewma fahuga alun emasila tahoge kurmatta ka fuluhu gos ekuda kujja ge DNA hedi bappe ka dimainnuwe mamme ka dimainnuwe DNA ngeto bappe ka dimainnuwe mamme ka dimainnuwe DNA warabur suwalu make demi ko komas ekaka DNA dimawanje demi hegge geneticum chromosome mi gene asami hunnani mamma ya bappa ge gene mi hunnani darifula barto wefa ehme demi ko komas ekaka mechuwan mi je dem mi masala alu serious masala gotuga Saudi Arabia ga fuluhun nagagen emihum midiyei darifulu wihe kama buna hospital gos kujja yangen miha ena wihe duwas kama buna duwahuge wihafade bi huriha emmen ke darin eduho mi test kuri alun genes DNA ya test kofa mi denekane uni angen miha ena ge darifulu kama wihagen gena darifulu kama ebuna kujja ki ena ge dariye besnon adi ena bappage libunu dariye besnon ena ge dari denekate uni wes mi hama DNA ehem bay ko ekan oluwadan emihun hinge jarima sidu kuram wegen kujja wihema kujja oluwada etana mioti ehem mihege dariyalla ehem kujja ge bappes dene ganewni adi anham mihe dimunu darifulus mi dene ganewni hama DNA den tankora durajjela fanekka mi awatter India mi dani India ga mi hama real case alwanu go atu go be ge report wes medical college ndu ko fe report wes hama karuge fa marada fe mi marada illa la fe mi anhene ge masala anhenako me anhenega hashiganu fuduhunna me fennani korege terega marala illalla fowwa ena mihaga sifawa kinuwa hawara ena wani kuniwe me fuladu wefa vilandu wefa den fuduhun yulan kuri enaga hashiganu me recognize kuruma me amure tung tereng evs bag dadiye kunwate mihega ambaku gellige ngule kama wanyamu as hashiganu recognize kuruma hariganu recognize kuranga mihunga terega ekako mebnani timannage darifulu daang hori tikahale hedumekke hama tikahale fodige hedumekke nama simanne kannenge ei timanne darifulu kame yagire nune
දැන් එමිහුන් මේ පෝස්ට්මෝර්ටම් මේ හදාප හෂිකොට මේ හවල් කුරි මේ මායිලා මෙහුන එමිහුන් ගබෝදන කුර හෂිකොට ගෙන්දා කරේ එමිහුන් නම් හෂිකොට ඒ කාකුවේ දරියක් කන්නේ එමිහුන්ගේ දරිෆුල් කම නෑගඤ්ඤා එමිහුන් ගෙන්දා කබ්බේන එමිහුන් අයවරන් ඉතුරුන් ඒ පෝස්ට්මෝර්ටම් තහුගේ කුරා දැන් පෝස්ට්මෝර්ටම් හෙදි ඒ හදාගෙන් ඒ කුණියෙන් හෂිකනොම් බලාප ડોක්ටර්න පෝස්ට්මෝර්ටම් ගේ රිපෝර්ට් එක ලියන් එගොනු එනක ටයිම් ඔෆ් ඩෙත් නොත මරාදෙවුණු කඩිවස් අද එන මරාදේ ෆේවනි කාරුගේ හිෆා මරාදාෆ කම්වස් වනි සාබිත කුරේෆා කාරුගේ හිෆා ෆරි බ්‍රෝස් මාවතබස් එමිහුන් දැනගෙන වුණු අද ඉතුරු අනියාගේ නිශාන්තස් දැනගෙන වුණු අද අංහෙම් මිහා වනි එනගේ ඉෆ්ෆත්තරි කම් ෆේරිෆා එන මරාදාෆ ඉල්ලාදාෆ කම්වස් එගොනු යංහෙම් මිහාගේ ෆරුජු තෙරේග හුරි මණේක ෆණිතන් නගාගෙන් DNA හදා එන මරාදාෆවනි නොත් එනගේ ඉස්සතු නෆ්සන් අර එන මරාදාෆවනි එනගේ බෆාබේ කම්වස් සාබිත කුරවුණු දැන් ඒ අංහින් කුජ්ජා එකි බයිකේ දරියක්කන් ඒ හෙදුන් රිකග්නයිස් කුරි කුජ්ජා ලාගෙන් හුරි හෙදුන් ඒ අංහින් මිහ ලාගෙන් හුරි ඔයින් හෙදුන් රිකග්නයිස් කුරි දෙම ෆිරිනකි ඒ අංහින් කුජ්ජාගේ මම්මියා බප්පකම් වෙ සාබිත කුරවුණු හැම DNA ආහාරංගේ දරිෆුළු රෞදා අති මරාලෙවුනි කී මරාලා ඉල්ලා දාෆෝති කී මේ ජංගලියක තරෙක් ගන්නු අදි කෝරෙක තරෙක් ගස්නු රෞදා පෝස්ට්මෝර්ටම් හදන් ගෙන්දියරු ඒ මස්විලා හුරි කාශිතකෙ වෙස්නු රෞදාගේ සාෆු ෆෙන්නෝගේ මරාදාෆෙන් හෂිගොන මිගෙන්දී පෝස්ට්මෝර්ටම් හදන් රෞදා මරාලේ ෆොව ෆෙන්නි මගමච්චේ ගනු මෙඩිකල් කොලෙජ් එකේ හොස්ටෙල් එකේ සිකියුරිටි වර්ගද කොහොමරි හොස්ටෙල් එකේ කොටරි තරේක මිකන් මෙමරුක හිමනෑනේ මීහො මෙමරුක බාරි මිහො නොහොදෙන තෝ බංග්ලාදේශ පුදුහනදෝ දිවේ රාජ්‍යක පුදුහුන්න හොදම් බයිකු තිබිනම රෞදාගේ පෝස්ට්මෝර්ටම් රිපෝට් ගා කීවෙගෙන්තෝ කුඩමිනු මරුවි ගඩි දියලන් නේගුණි පෝස්ට්මෝර්ටම් හෙදි තින් ડોක්ටර් නකි ඒ මේ ඉහක දුවහකු මේ මහද්දාන් උලේ ෆාසිරි බයිත්තෝ මහද්දාන් ආසුලේ අන්න මීහාව සිංගේන නුවත ග්‍රේඩ් මේ තින LKG නුකුන්න කුජ්ජා සිංගේන ඒ කුජ්ජා දුනියන් අන්නරේ කුජ්ජාගේ දද්දොලි කරොත් කරු ගෝෆල්ලා ෆෙන් හුරිතෝ එවරු ඉංගන බුණන් ඒ අනියානු කම් බුණන් ඉගෙන අහන්නන් ඉග ආහරංග දරිෆුළු කහෂිකණු කොහරි අනියාතන් ඒ අනියානු කම් වීම මියදුවස් මෙහදාහමෙන් ආරුගස් මේ දිවේ රාජ්‍යක මිතිමනි හුස් දෙයංගන් බහදක් කබේෆුළු කීබෙකන්තෝ දිවේ රාජ්‍යක දෙපාටියෝති PPM MDP මින් එවස් මේ පාර්ටි එක නිස්බව මෙම්බරකු රයිතු මද්දිස්ගේ මෙම්බරකු රෞදාගේ මස්සලාගේ මිබප්ප දෙක්කා වාහක අඩු වාහ කුල්ලි මස්සලේ කොතේ මස්සලේ වෙත්තුන් තෝ මජලිහන් මජලිහක් කීවෙකන්තෝ මරු කොමිෂනුගේ මෙම්බරුන් ගස්ගෙන් සුවාල කො තහුකි කුණු කුරවුනි රෞදාගේ දද්දොලේගේ ජාෆරි අනියාතන් ei adi karuge hifafa huri aniyatan ei me ofan lafetto nuwata ei konkametto saafun kon nudewni emihuna suwal kon majliyehun emase tahki kon raituna saaf kon nudewige monani kiwegento raudage maruga masalaga raudage karuga me danjige kama punaruga asafri skafaki kudak me madumadu skafakun arane fede nishane nuka duniya ge eta scientist unnen eta forensic expert unnen australian parangos india games ge professional dandekan madras ge games college ge professional dandekan australia ge sydney university ge me forensic department ge pathologist ge professor dandekan etan has postmortem hada fitibi expert mihun adi aharen viaba eta par expert mihun abamune miki me skafakun arane fede nishan take nune rawda danjunu kama bunaru danje for evs alamaten hashiganu ge berefu ge huriyamu maru commission emasale bunadem bi majlis memberun kulli masale kotuka me masale madduma goana divehi pulis muhammad riyata nufennane rawda maruwe fo hashigande rawda ga mamma bappa rawda ga boru bebe boru data deben der mihun ailage bara mihun naburen gede mihun ga dodum feri fonna rawda marada fo hashigando ga kofori aniyata rawda ga karuge hifafri nishanta daddole ga jafar nishanta mehs aharmen photo nagan hulen hedi maharmen na mana kure kan fuduhun andes grasa fudu names मजबूर नमस एमीहुन पोस्टमार्टम है डॉक्टर न मेदे होती है पोस्टमार्टम के फोटो त देन चाहिए ए फोटो त को के एहरी दिन दुवह दिन बागुतु कॉलेज के प्रिंसिपल का हाजिर का असिस्टेंट प्रिंसिपल का हाजिर का हरंग आयदा के बिन हाजिर के सवाल करी कोबा तो मी अनिया तक की मी दादोली के जहाफर अनिया तक की कोबा तो बुने मबुनी ए उफन लफे bappe no fena ufan lafen ene femni kongote kunta dem postmortem report komme doctor kas jevidane komme gote ka liune ma maru commission go tibe husno sudu
ಹುವಾ ಕೊಗ್ಗೆಂ ರೈತನ ಇನ್ಸಾಫ್ ಹೋದ ಕಮ ಬುನೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ವೆಡುವೆ ಫಿಂಗ್ ಉತ್ತಮ ಫಂಡಿಯಾರ ಕಣ್ಣೆಂಗೆ ತೊ ಬುನೆ ಮಿ ಕೊಂಕಹಲ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಮ ಬುನೆ ದೇ ಕರೆ ಎ ಪೋಸ್ಟ್ಮಾರ್ಟಮ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಗ ಮರುಗೆ ಗಡಿಯೆನ್ನೆ ಎ ಸಾಪ್ ಸಖೈಚಕ ವೇತೋ ರಾವುದಾಗೆ ಕಾರುಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೇ ತನ್ನೆ ಕುನು ಪ್ರಥಮ ಪೋಸ್ಟ್ಮಾರ್ಟಮ್ ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೇ ನಗ ದೇವನ ಪೋಸ್ಟ್ಮಾರ್ಟಮ್ ಮಜಬೂರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೇ ನಗ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೇ ತ ಕಾರುಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೇ ತನಗಿರು ಮಿಯದಾ ಹಮಿಯ तीन डिपार्टमेंट लोकल फुल हूँ डिटेक्टिव फुल हूँ में CID फुल हूँ पुलिस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और मारो कमिश्नर मस्जिद था के रिपोर्ट ऑफ दिस मैं एंग एफएस रिपोर्ट के ओबे तो राउत आगे कारो के एक्सरे के रेडियो रिपोर्ट रिपोर्ट एंग एफएस होगी रिपोर्ट के हिमान नुकरुन था मी बाप्पे टीवी के तो दक्कन नुकरुनी मी बाप्पे इंगेन एक्सरे देखी मा कारो के हिफा हमारा रियस आज दंची के मरा रियस कारो के इन यू शेप हाईआउट बोर्ड ए ब्रेक वे के नोते कालिकोल मुगुरी केंदा को तफातु वे दंज हम नोता कारो के फा मरादुम मीवेस बोडो हेक ए मी हेक साबित वन जेति बी एक्सरे हिफागे एक्सरे सिरु कोगे ए रिपोर्ट वसने ए मार कमिश्नर दिवे सरकार मेची होदा देन मसक न कुरेवे तो दिवे सरकार में दुनी इंटरपोल में दिवरी कोरावदा के केस वेल होदा एहम कमन्या ए रिपोर्ट दे सुनम वाने ए रिपोर्ट मेदु फरुवाफी होती मारो कमिशन तहोगी को निम्माफा मारो राइस सोदं हवा कुरी तहोगी रिपोर्टस मेदु वनी फरुवा अंबडी लाफा एहमे ममी राउदा इंसाफ देवनी तो देन दिवे राज्य के मिति पार्टी एक पार्टी तक निस्बा मेंबरू सियासी मसले होती मजलिया कुल्ली मसले को वद्दाने पीपीएम निस्बा मी आदन शरीफ विदाल वनी मी होम मिनिस्टर इमरानु मी हेगे अंगनेगे उरमच्चंग अग्गा कोग्गें नुमता अंगनका मे गोणा कोग्गें एमसला कुल्ली मसले को वद्दा एमसला का मे कंदत्त साबित को ए कबुका हकीकत होदाने में राउदा मारूगे मसला का मींग एव सियासी पार्टी का निस्बा मजलिस मेंबर का मिकम बुनदे कर मी मसला वद्दा के मारू कमीशन को तिबे मी हूं मजलिस हाजिर को मिकमा में दो एमुना सवाल को मी बाप्पा मिकुरा सुवात एमुना कोग्गें कमुका हकीकत एमुना बुनदे मसकत नुकुरेबे नमे सियासी मसले बच्चा हुरिया कमे सियासी बकोल्ला सियासी वेरिन कीस रायितुन इंसाफ होदा दे फुगला नुकुन पाएं नमे मियादु सियासी वेरिन की रायितुन दिमावा कंतोगा ए वेरिन पर हांगो से में आदा कराइतु मी दिमावा कंतोगस इंसाफ बस बुना हक बस बुना नुकरे बाय की ए सियासी लीडर उननु ए हेयो में पीपीएम के लीडर कवियस अडी हेयो में एमडीपीएनस में वा रिंदु कुला हुरी हेदमल्लागन हुरी मेंबर कनवद टाइयेंग अलागन मेंबर कवियस हेयो मी दक्कनी मी बाप्पा मी दक्का वाहटक जवाबु मुनदंजे मी बाप्पा इंसाफ होदे मटक हग्गु बस मुनंजे अडु फुलंजे तिंगहरु वीरुगा एम्मे मेंबर कबस करुन तो तिंगहरु वीरुगा रावदागे केहुगा सुवाले कोद मजलिस मेंबर उना नोतम ए कुल्ली मसले को कमिटी का वद्देंग मसले ताहुगी कुरा मारो कमिशन को मेंबर उंगा इसके सुवाल को राइतन फन्न को तंग हाम को देफो फन्न को तंग ओपन को आलुगन के दायरा माफन दे कुन दायरा के मेंबर से कितम में पारो धन्यवाद फिंग आदन को लो बस आलुगन मसला का मजलिस में मसला वद्दा दे रे मियदा हमें एफबस कमेन कुरोनु आलुगन दिवे राज्य का कबूल न कुरम सियासी लीडर हमें कनी सियासी बात के मन कम सियासी लीडर न कीवस रईतु नंग इंसाफ हो जाने को न बैंक एमी हम फूगड़ा के मिनु कुन के तो सलान जा के फ्लेट एच का मिच का हो जाने में किया के वोट होदा के मिवननी रईतु हराम करवे गद्दार वांतो दिवे राज्य के मिहातन मिदनी डर्टी पॉलिटिक्स these all are criminal minded dirty politicians me zuwanu raitu lohruambi aluganu miwah ka dakkana ingeto emme pahbauta hame salgon miwah dakkana rais nashid vidal wede bambi rais solih vidal wede bambi maru commission ge husnu sud vidal wede ben tibe fulaga dariyaku rais nashid vidal wede bambi ebe fulaga dariyaku anghen dariyaku wata solih ge sara ge karo ge hifima wata daddoli ge jehima yarani me aniya ge shanto bruce market to nuwata ei ufalla fetto rashid nashid wa solihuan nuwata maru commission ge kuri ge husnu sudan ege bada nuganna wani to lobo kariwa furi mame ka kafe ke singen ena ge darfulu ge karo ge hifima e aniya ge shankan ei lafen nukan duniyan anna ufalla fen nukan inge ne waru එහෙම අලුගණන් ඉන්සාෆ් දිබෙදෙන්චේ අලුගණන් මිදක්කා වාහතන් අරුවන්චේ අලුගණුක දරිෆුලක මරුක තහකිය දෙෆොෆෙන ගොතක බුණ දෙවෙන්චේ शुक्रिया।